Lintu lang becek oh. Kamu lah je Lintu eh. Ada pakai apa? Coba coba. Jadi konten. Hah? Konten kan? Konten kan? Kapannya aku konten juga. Coba YouTube ah. Konten. Omongan apa itu ah? Omongan itu. Ano malam dulu. Oh, malam. Jut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Satu dua satu. Agak penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum hai tengku lintu pedanadu pandak sigra. Piyuh siat sinan dirinya dengo hai bulun nasihat maja. Nyo pribadi nadua piyuh sebruk akhir kata. Tapi muahdik tapi ampun pribadi tron senet dua. Vokasinya yang mapayu tapi langsung sebelah muka. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bak selamat, bak sejahtera.
bak malim bak kaya, bak lepah di aji tanah mulia, bak lemah bak lemoh bak lembut, bak menurut cara agama, bek gereh di bek cikang nyoban tahan kata silakan. Wahai dintu dengo lun pegah narik si patah jino lun aja, bejik ke ubat tabuh bak badan supaya senang hudip dalam dunia. Menyo getanyo kata mentempat berboh syarat wajib tak jaga. Pertama pun syarat bak tawo syarat do tema kedua, syarat kongsi kele geseru syarat cemuru perkara. Yang ke haipo ulun berdepat sang saboh syarat lun surah makna. Pertama pun malam non uro begot jaga, di lekon hantum tawo di sino ni pak sebut nyo pun tamula, nyo ke rumah ibarat rangkang rumah penulang ni pak duanda. Tawo haipo pak malam pun atawa tatrun atawa hana. Malam kedua tawo ugang pun puruno hukum pak judu gata. Hukum Islam brahmu suci pak ditukri syara agama. Tawo haipo bak malam le tapuo tebe ngon umuda. Tawo haipo bak malam put puo jebut ngon sama daya. Tawo haipo bak malam limong tapuo bungong kebiru jumpa. Tawo haipo bak malam nam puo kemunyan gugup ija. Tawo haipo bak malam tujuh puo gerupuh bungkut yang raya. Yang bek tawo di malam 8 di makduan pesidah kamar. Tawo haipo malam si kureng bek dan dendeng di tawo julanya. Ada tawo malam uro adab haipo begot jaga. Guna adab dengan sopan supaya senang hudip dalam dunia. Oban sari truk bak pintu jurung gerhem puntung kenan bak raya. Oban sari truk bak kaki rejin gerhem susin tabuh ke tanda. Odeh rah kaki ta'i urambat tapi yusiat tidak. Kadang nabi ka siat juga. Lihdan baru ta'i ujure sunat berde kahabi tabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Benar tak ingat hadis itu muda. Syarat semando dapat macam di lun surah makna. Pertama pun semando rambut jehut dan untung hudip dalam dunia. Hudip rambut yang pihai dintu bek digata. Dua semando manok kemarong yang pihai bungong bek digata. Bungong ngon seput dengo mengrong-grong dua ngon inom dan teri rawan. Di dua bilik hantam di tebit sang-sang kebit gata yang na. Kedai gekun semando pisang sama cemoh nang anak dilingka. Rejang ditulung di sengkira alang ditukri di mangrugo mengabar. Keput semando tamih diri unen dinomi mumak silika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Benar tak ingat hadin tu muda. Jino dan pugah syarat yang kene pejit ilme Tuhan muda. Syarat ngekongsi bak si uku gada mendudu bekruh mudakwa. Bak misi belian kalimon bintang bak misi Adam ngon Siti Hawa. Bak misi belian dengan uro bak misi putro ngeduang raja. Bak misi rupiah lawan pisang bak misi subang bak anak darah. Yang bek banti dengan menyebruk bak anak gedung pusaka. Hudip nampakat mati dalam putri sabi-sabi di kata bandua. Ada sakit dalam hati bek bagah dile tak pernah dakwah. Tak terus siat wahi boh hati bek tahu dile si uro dua. Hudip inong musia bopi menang narik urun Tuhan. Hudip agam musia tahu menang laku hadis maja. Menyohana get tak puruno uro dudo genong siksa. Bagi hisap bak timbangan pun bak agam dipariksa. Menanggukan di dalam kitab Nabi Muhammad yang posakda. Wahid itu dengan dun pegah narik si patah jino dun aja. Narik dekrak yung dekatomu dengan bodoh wahid itu muda. Pun pak taik bukan pak taduk takalon keluk rumput dunia. Ni pak taduk hogot tajak pulang merupak tak bicara. Dua rahasia pobek takun pak urung inong antik dijaga. Benar ingat hai po hati bek talahi du rahasia. Bek tak poh-poh urut inong usia poh tumon damit kata. Salah bak hukum tapi nikah menarik sah kata besar. Tegedi Allah urut manikam libak masanya ubak nisa.
bijih tiget kabut dudo salah gedanyo karuh zina. Zina raya si bagonyan ingat intan be ruh gata. Lapai tadu be bagah tak dudo munarat kata dosa walau sareh bah kinayah be bagah tak nyanta kata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Benar tak ingat hai lintu muda. Cara cemburu dengan lun putrang, letak macam dengan lun putrang wahai lintu muda. Hana cemburu, hana iman, panduannya bugot tak jaga. Rumah tak pagi likut hadapan tak puna sinan tanaman muda. Sabuh tempat puna tidik, sabuh bilik puna ketidak. Do tingkat puna putih, jampang musaki rejang jaga. Anda patah bubur tirih bet jaih bugot anda. Munyo menang tak berlaku cara cemburu ka sampurna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.